Poštovni gledaoci, pratite emisiju Vesti informativnog programa Radio Televizije Braničevo za petak 28. septembar tekuće godine. I odmah na početku da pogledamo najvažnije vesti. U Kučevu se privodi kraju građevinska sezona. 17,5 miliona ljudi godišnje umre u svetu od bolesti srca i krvnih sudova. Šumovi mora u Petrovačkom muzeju. Fudbaleri Sloge iz Petrovca na vrućem terenu u Priboju. Otvaranje puta Manastirica Mustapić iskoristili smo da porazgovaramo sa predsjednikom opštine Kučevo, gospodinom Novicom Janošević, o tome kako napreduju građevinski radovi na teritoriji ove opštine. Lepo vreme produžava građevinsku sezonu, a čini mi se da to i nije neki problem za opštinu Kučevo. Mnogo ideja, mnogo započetih radova i dokle ste stigli? Mi još nismo završili građevinsku sezonu, imamo niz značajnih projekata koje trebamo da završimo u ovoj građevinskoj sezoni, a ono što će uskoro, u najskorije vreme, znači za nekoliko dana biti, jeste završetak sanacije Doma kulture u Rabrovu. O tome smo pričali u ranijem periodu kada smo započeli, a evo sada stižemo do završne faze. Sala Doma kulture biće prelepa, pre neki dan sam obišao i uverio se u kvalitet izvedenih radova, a isto sada tako mogu da kažem da mi je veliko zadovoljstvo da kada građani naše opštine i građani koji prolaze kroz opštinu Kučevo, kada stignu u Rabrovo mogu da vide prelepu fasadu Doma kulture, znači uradili smo zamenu stolarije i spoljnu fasadu. Kada uporedimo izgled Doma kulture u Rabrovu pre par godina, kada je krov bio gotovo propao, dimnjaci su se urušavali, fasada je bila propala, a sada imamo potpuno renoviran krov, fasadu i salu gde se održavaju kulturne i umetničke delatnosti i predstave i svakako da ne zaboravimo Udruženje Žanki u čast iz Rabrova koje će i ove godine, ubeđen sam, održati prelepe dane u Rabrovu, dane Žanke Stokić u Rabrovu u novembru mesecu. Dakle, sve to radimo kako bismo kvalitet podigli na jedan viši nivo. Vi ste mala opština, a toliko radova. Odakle pare? To uvek svi pitaju. Da, mi smo mala opština po broju stanovnika. Nekih 15.000 i još 7.000 na privremenom radu u inostranstvu. Ali smo velika opština po broju naselja, 22 naselja, i velika smo opština po površini, a to površinu prate naravno i putevi. Dakle, po tim parametrima smo veća opština i naravno postavlja se pitanje odakle novac za sve te projekte. A samo smo o delu projekata govorili ovih dana. Novac se pre svega imamo u budžetu opštine, jer mi smo jedna od retkih opština, i to bih naglasio, koja nije kreditno zadužena gotovo ni po kom osnovu. Dakle, budžet opštine Kučevo je stabilan i prati ono što je politika predsjednika Republike Aleksandra Vučića, a to je ekonomska stabilnost. Znači, mi ne želimo da zadužimo opštinu kako bi naša deca i naši unuci platili nešto što je pogrešna politika. Mi nalazimo način da sve što smo dogovorili sa građanima izvedemo u okviru postojećih sredstava. Kako? Pa tako što uštedimo, tako što namenski potrošimo novac, tako što nam pomaže Republika Srbija, kao što nam je pomogla Republika Srbija da se uradi put prema Manastirici, tako što imamo izvanrednu saradnju sa okolnim opštinama, susednim opštinama sa kojima sarađujemo i apliciramo za zajedničke projekte. I mislim da je to jako važno i to daje izvanredne rezultate. I još nešto šta je još važnije, tako što ja kao predsjednik opštine imam izvanredne saradnike i što ih više ovih koji nas mrze kritikuju, ja znam da su oni sve bolji, jer se ljudi trude da odrade maksimalno svoj posao.
I znači, kako ja ocenjujem nečiji rad? Ako nekoga opozicija hvali, ja znam da on nije dobar, jer je dobar za opoziciju. Dobar je, odličan za opoziciju, ali nije dobar za narod. Znači, kada nekoga kritikuje, ja znam da je on loš za opoziciju, ali je izvanredan kako za građane, pre svega za građane opštine Kučevo, tako da i to da bude u našem timu. I to je najvažnija ocena. Kada vidite kritike na račun predsjednika od strane opozicije, odnosno od onih koji mrze predsjednika opštine, jer oni samo, iz njihovih izjava se svakako može vidjeti mržnja prema predsjedniku države, ali i prema predsjedniku opštine. Kada pročitate njihove izjave gde postoji samo konstantno vređenje, ja znam da dobro radim za narod. Kada bi pričali drugo, kada bi argumentovano kritikovali, ja bih se dobro zamislio i popravio bi nešto u radu. Naravno, mi smo i samokritični, pa vidimo gde grešimo i popravimo i sebe u našem radu. Napomenuo bih da ćemo do kraja građevinske sezone u infrastrukturi u Kučevu završiti i trotoar koji dugo vremena u ulici Žike Popović, to je Doma zdravlja, pa do iza srednje škole, koji je veliki, značajna putna infrastruktura za građane. Tu idu deca u srednju školu, u osnovnu školu, tu se veliki broj građana tom ulicom kreće i taj ćemo trotoar, ja ne znam, posle niza godina urediti sopstvenim sredstvima i završit će taj posao javno-komunalno, znači naše preduzeće. I mislim da je to bitno. Planiramo i zgradu policijske uprave, fasadu zgrade da završimo. Mislim da ćete se uveriti u najskorije vreme o značaju dugoročnog razmišljanja mog tima, jer ćemo osnovnu školu sredstvima opet Republike Srbije, sve to odobreno, završeno, ugovori su potpisani, javna nabavka je završena, osnovnu školu u Kučevu, koja ima najveći broj učenika, započeti kompletno renoviranje. Znači, projekat energetske efikasnosti, i to se radi, ja mislim da u zadnjih 30 godina nije postojao ozbiljniji građevinski zahvat na tim zgradama javnih ustanova, posebno škola. I mislim da je to jako bitno da naglasim. U subotu 29. septembra širom sveta se obeležava Svetski dan srca. To je dan ustanovljen 2000. godine sa ciljem da se što veći broj ljudi širom sveta upozna sa ovom podmuklom bolešću, ali i sa rizicima kako nastaju, zašto nastaju problemi oko svega ovoga. O tome smo porazgovarali sa doktorkom kardiologom iz Petrovačke bolnice. Svetski dan srca, 29. septembar, je, da kažem, jedna veoma važna manifestacija iz razloga što skreće pažnju javnosti i stanovništva na kardiovaskularna oboljenja koje su najveći uzrok smrtnosti u svetu. Nažalost, svake godine u svetu 17,5 miliona ljudi umre od kardiovaskularnih bolesti. Nažalost, Srbija je jedna od vodećih zemalja po kardiovaskularnim oboljenjima i svaki drugi smrtni ishod u Srbiji je povezan sa nekom od bolesti kardiovaskularnog sistema. Zbog čega dolazi do tih kardiovaskularnih bolesti? Pa, bolesti srca se javljaju zbog različitih faktora. Neki su urođeni, neki su stečeni. I mi kažemo da postoje faktori rizika za kardiovaskularna oboljenja, delimo ih u promenljive i nepromenljive. Samim tim, samo nam ime kaže, mi možemo da utičemo na ove koje su promenljive. Ono što ne možemo da promenimo jesu pol, godine starosti i nasleđe. Ono što dobijamo od naših roditelja, nažalost. Ali ono na što možemo da delujemo, to su faktori rizika, kao što su visina krvnog pritiska, šećerna bolest, nivo holesterola, odnosno masnoća u krvi, naša telesna težina, pušenje i fizička aktivnost. Kad je pol u pitanju,
Ko je tu u hendikepu, muškarci ili žene? Ko je rizičnija grupa? Tokom, da kažem, u mlađem životnom dobu, muškarci su pod većim rizikom za kardiovaskularna oboljenja. Ali kad žena uđe u menopauzu, onda se izjednačavaju po procentu kardiovaskularnih oboljenja. Na koji način možemo mi sami da sebi učinimo dobro i da, ako ne možemo baš da sprečimo, ali ono da je odložimo ili da ublažimo bolest? Pa evo, ja bih pomenula da je slogan, znači, ovog Svetskog dana srca ove godine, on glasi: obećavam da, za moje srce, za tvoje srce, za sva naša srca. Upravo slogan jeste vezan za to šta mi možemo da uradimo, da radimo na prevenciji od kardiovaskularnih oboljenja. Naprimer, pušenje, to je najvažniji faktor na koji možemo da utičemo. Prestanak pušenja, a izbegavanje i takozvanog pasivnog pušenja, boravak u prostorijama zadimljenim gde su pušači. Onda pravilna ishrana, treba da imamo 5 obroka dnevno, da imamo zastupljeno voće i povrće. Prekomerna upotreba alkohola, šta to znači? Nije štetno popiti 2 pića za muškarce u toku dana, za žene 1 piće. Fizička aktivnost. Neki cilj je vezano sa Evropskog udruženja kardiologa da svaka osoba dnevno prepešači 3 km. S tim što se to ne misli samo na šetnju, u to spadaju i kućni poslovi i pešačenje tokom rada, svakodnevnih aktivnosti. Krvni pritisak, manji od 150 sistolni, holesterol u krvi, niži od 5,8 i naravno regulacija glikemije, da nemamo dijabetes, da nemamo višak u telesnoj težini. Zašto i da li to utiče kad nekome hoćemo da pokažemo da ga volimo, a mi nacrtamo srce? Koliko ljubav utiče na srčano oboljenje? Pa naravno, kao što sam već rekla za ovaj slogan, mi sad pričamo o ljubavi i emocijama, ali suština jeste da se mi svakog dana što manje izlažemo stresu, da pokušavamo da živimo mirniji život i da, kao što slogan kaže, znači za naše srce, ali za srca svih naših dragih ljudi u okruženju. A kakva je situacija u Petrovcu? Da li Petrovac je u prosjeku Srbije ili odudara na neki način na bolje ili na gore? Imate li tih statističkih podataka? Nažalost, naš kraj je vodeći po broju kardiovaskularnih oboljenja i cerebrovaskularnih oboljenja. Znači, vi ste čuli, znači moždani udar, srčani udar. Velika je učestalost šlogova, što zavisi takođe od naših navika. Svi mi volimo da jedemo dosta, unosimo kaloričnu hranu i ne možemo baš da se pohvalimo zdravim životnim navikama. I kako raditi na predupređenju toga? Kako ljude naterati na neki način da se redovno kontrolišu i da vode zdraviji život? Pa evo, kao što je ova akcija, kao što o tome pričamo, znači tako i svakog dana. Svaki čovjek treba u svakom trenutku, svakog dana da pomisli na svoje životne zdrave navike. Pored toga što to podrazumeva redovno javljanje lekaru, prvo svom lekaru u opštoj praksi, sa redovnim od 40. godine pacijenti treba redovno da se kontrolišu. Znači, to podrazumeva merenje krvnog pritiska, snimanje EKG-a, laboratorijske analize sa kontrolom glikemije, masnoće u krvi. Treba napraviti svest ljudi da bude takva, znači posvećena svom zdravlju i svom zdravom načinu života. I da kažemo za kraj da nije sve u parama, da puno toga može da se uradi i sa zdravstvenom knjižicom. Apsolutno. Doktorka, čestitamo vaš dan, vaš praznik, ali i praznik svih nas, da vi imate što manje posla, a mi što više gledalaca. Hvala vam, pozdravljam sve vaše gledaoce i sve naše pacijente.
U Petrovačkom zavičajnom muzeju otvorena je interesantna izložba pod nazivom Šumovi mora u saradnji sa Prirodnjačkim muzejem iz Beograda. O tome više u prilogu koji sledi. Petrovački muzej nastavlja svoje aktivnosti punom parom. Od muzike, roka, istorije do mora. Mnogo različitih tema, a otkud dobijate ideje za određene izložbe? Zavičajni muzej je jako ponosan na petogodišnju saradnju koju imamo sa Prirodnjačkim muzejom i mi imamo praksu da jednom godišnje njihove izložbe gostuju kod nas. Vidjet ćete i same izložba je jako lepa, interesantna, edukativna. Mi kad pravimo godišnji program rada, planiramo da izložbe Prirodnjačkog muzeja budu uvek negde u oktobru, jer je upravo sledeće nedelje Dečja nedelja i Zavičajni muzej je posvetio ceo oktobar deci i ovom prilikom ja bih pozvala najmlađe da dođu i da posete našu izložbu. Mislim da je ovo uživanje i za starije, pogotovo što je sezona godišnjih odmora za nama, a ovo je neko lepo sećanje na more, na školjke, na plaže. Jeste, naravno, izložba je jako interesantna i za odrasle i za decu i ja mislim da svakako ovakve izložbe jednostavno nemaju cenu jer su i edukativnog karaktera i privlači, kao što sam rekla, naravno stariji dolaze u muzej, ali je najvažnije privući decu i naučiti ih šta je to muzej, čemu služi, šta se tu čuva i tako dalje. Ono što je uvek interesantno, svi pitaju koliko to košta, da li se plaća ulaznica? Ulaznica ne, kod nas je slobodan ulaz i ja bih iskoristila priliku da pozovem sve građani da dođu da pogledaju izložbu. I ovo možda bude i prilika da se i škole organizovano sa đaci sa svojim nastavnicima da dođu da pogledaju sa nastavnicima biologije, bila bi lepa priča. Bila bi, mi to i očekujemo, imamo već neke najave, neke škole su nam se već javile i vrtić i gimnazija, tako da eto pravimo raspored i verujemo da će izložba biti jako posećena kao što je bila prošle godine Sveti insekata Srbije. Izložba o školjkama nas strašno asocira na more, ali tu postoje mnoge školjke koje mi možemo sami da pronađemo na različitim putovanjima, ali većinu i ne. Kako izabirate školjke, kako ste došli na tu ideju da baš budu školjke glavna postavka i da li uživate u tome da postavljate izložbu? Naravno da uživam. Ideja je bila dugogodišnjim radom. Ja sam proučavala školjke, puževi, glavonošci koji su stanovnici mora i u zbirci Prirodnjačkog muzeja postoji ogromna zbirka koja je nastala, mekušaca koja je nastala dugogodišnjim radom kustosa ili nešto je formirano tokom otkupa sa brojnih sajmova turizma. Mnogi su zbirke kustosi sakupljali tokom odlaska na moru i ja sam odlučila da evo, pošto Prirodnjački muzej u Beogradu nema svoju stalnu postavku, napravim izložbu koja će putovati po Srbiji gde će ljudi moći da vide kako izgledaju mekušci kojima, nažalost, nemamo mogućnost da dopremo jer su neki stanovnici mnogo velikih dubina, neke su školjke zakonom zaštićene pa više ne mogu da se, da kažem, pronađu na tržištu, nego samo su mogućnosti onih koji se bave ronjenjem, tako da prosto ideja je da se vidi kako svi ti organizmi izgledaju, koja je to njihova raznovrsnost, koja je njihova uloga bila od samog postanka čoveka kroz vekove, renesansni period, 17. 18. vek, 19. vek, pa do danas kada se nalaze na menijima mnogih restorana. Taj deo je uvek najinteresantniji. Mnoge školjke su jestive, mnogi nisu. Jeste, uglavnom i puževi i školjke su jestive. Školjke su uglavnom sve jestive, ali treba voditi računa gde se sakupljaju. Zbog otpadnih industrijskih voda i organizama kojima se one hrane, one mogu da imaju različite kancerogene elemente. Ali danas se mnoge školjke uzgajaju veštački na farmama, tako da su jestive i slobodno ih možete koristiti. Da li ima šanse da u nekoj od ovih školjki pronađemo i biser? Naravno, na eksponatima koji su postavljeni vidjet ćete primere kako se formira biser uz panoe koje prate tekstualno
kako određene grupe žive, gde se nastanjuju. Ima i jedan segment koji objašnjava kako nastaju biseri, kako se oni veštački uzgajaju, kad je prvo počelo ronjenje i pronalaženje bisera, znači negde još krajem 19. veka. Biseri su naravno danas jako komercijalni, postoje biseri koji se veštački uzgajaju, pa čak možete da birate i boju koju hoćete da imate, ali naravno samo vrsni stručnjaci mogu da ustanove razliku između prirodnih i veštačkih bisera. A inače, biseri nastaju kao strano telo u telu školjke. Pa da, postoji u stvari do početkom 20. veka tvrdnja da upadom strane čestice u plašt koji iritiraju unutrašnji deo ljušture, oko tog otoka se formira prosto jedan kolobuk, pa se tokom lučenja formira jedno masa, ali ta tvrdnja je opovrgnuta jer u stvari ta iritacija koja nastaje kada upadne šljunak ili bilo koje strano telo, školjka izbacuje. I onda se u stvari oko tog otoka lučenjem plašta formira biser koji je, kada vi presečete na poprečnom preseku, vidite da je on kalcijum karbonatnog sastava. I naravno, neophodno je mnogo dug period, čak nekoliko godina, da bi se jedan biser formirao. Većina žena apsolutno ne interesuje to biološko opravdanje, oni uživaju samo u lepoti bisera. Da, prosto biseri imaju svoju simboliku čednosti, čistote i tako dalje, ali isto tako i biseri se ne pozajmljuju. To je jedna ovako verovanje da će doneti sreću toj drugoj osobi i tako dalje. Zaista postoji čitav segment plejada priča o biserima, da je posebno čast ženama u Japanu koje se bave ronjenjem i koje ulaze u tu čitavu priču kako veštački u prirodnim u stvari uslovima da uzgajaju bisere. Fudbaleri Petrovačke Sloge gostuju u Priboju. U subotu igraju na vrućem terenu sa fudbalerima FAP-a iz Priboja. Što se tiče utakmice prošlog petka sa Mokrom Gorom, veoma sam zadovoljan pobedom i zalaganjem mojih momaka. Mislim da smo imali jednog teškog protivnika, međutim brzi gol već u 8. minutu nam je dosta pomogao. Posle toga smo imali još par izglednih šansi i ja sam se iskreno malo plašio, pošto postoji staro fudbalsko pravilo kad takve šanse promašiš, a mi smo ih baš promašivali jedno 3-4 odlične šanse, može da stigne kazna. Međutim, moji momci nisu ništa prepustili slučaju, mislim da smo relativno i u pravo vreme, početkom drugog poluvremena, dali taj drugi gol koji je, ispostavit će se na kraju, odlučio pobednika. Posle tog drugog gola ritam utakmice je nešto pao, moji momci su to, da kažem, rutinski priveli kraju i sve o svemu mogu da budem prezadovoljan kako rezultatom, tako i igrom. Što se tiče naredne utakmice, čeka nas jedan dug put, ekipa FAP-a koja već 3 kola nije pobedila i sigurno će hteti da napravi tu neku prekretnicu u subotu. To je jedan vruć teren gde se dosta teško osvajaju bodovi. Jedna ekipa koja je dosta kompaktna, koja je možda među najboljima bila poslednjeg proleća u Srpskoj ligi i zasluženo izborila opstanak. Smatram da će biti veoma teško. Ako mi naše greške svedemo na minimum kao to što je to bilo u prošloj utakmici protiv Mokre Gore, smatram da imamo šanse da se vratimo iz Priboja sa pozitivnim rezultatom. Nadam se da će moji momci znati da odrade dobro utakmicu i biti spremni da budu koncentrisani i da budu na nivou tog meča. Imamo sada teško gostovanje u Priboju, protivnik, šta da kažem, tvrdo igra, moj bivši klub, sigurno će biti teško, tamo nas čeka veoma teško, možda i najteže gostovanje po meni, zato što prvo nas čeka put od jedno 6,5-7 sati, onda tamo teren znamo kakav je, vruće, teško je mnogo, zato što, mislim, oni tako igraju, Pribojci su takvi da kući teško gube, ali mi ćemo se potruditi da im pomrsimo račune i oni verovatno planiraju da nas dobiju, ali neće to toliko lako biti ako moji saigrači
budu bili na nivou kao što smo bili na nivou protiv Mokre Gore, drugo poluvreme protiv Jedinstva iz Uba. Ja mislim da nema čega da se plašimo i da mi tamo idemo da uzmemo 3 boda ako bude sve kako je bilo ove 2 prethodne utakmice. Pa sigurno da nas čeka teško gostovanje u Priboju, jer tamo oni su, da kažem, domaćinska ekipa koja u 90% slučajeva pobeđuje kući. Imaju, kako se zove, odličan igrački kadar. Od prošle godine kostur ekipe je ostao tu, 3-4 igrača su samo promenjena, dobar trener, dobar teren sigurno, uradili su i tribine, stadion, sve, ambijent je stvarno prelep, čekat će nas, oni će ići da nas pobede sigurno, ne to bez pogovora, ali mi ako budemo igrali kao što smo igrali protiv Mokre Gore, kao što smo igrali drugo poluvreme protiv Uba, kao što smo igrali protiv Šumadije iz Aranđelovca određen deo utakmice, kao što smo igrali prvo kolo protiv Prova, sigurno možemo da pariramo svakoj ekipi, ako ne i da dobijemo svaku ekipu. Ne plašimo se nikog, mlada smo ekipa i ići ćemo da se vratimo s pozitivnim rezultatom sa dalekog i teškog gostovanja u Priboju. Ako pogledamo ekipu, Trifunović na golu, najčešće šutira penale. Trifunović najčešće šutira penale, pa za mene je on najbolji golman u Srpskoj ligi, ako ne i u Super ligi može da brani. On je po meni ostavio najveći utisak od svih igrača prošle godine. Čovek znači za ekipu, znači za slačionicu, za atmosferu, pravi vođa. Možda nije kapiten zato što nije tu rođen Pribojac, ali njega su prihvatili kao i mene, kao rođenog Pribojca, tako da sigurno možda i motor ekipe. Ostalih igrači, Ranitović, Radović, Milić, Janović, Pilica, otprilike u odbrani koji su najbolji? Pa mogu da kažem da je Pilica, povratnik Kolubara iz Lazarevca, mnogo dobar igrač, igrao je prvu ligu u Kolubari, bio je dugo godina kapiten u Kolubari. Pa takođe Đonović bio na Zlatiboru, ima iskustvo u Srpskoj ligi Zapad. Radović, dete FAP-a, isto odličan igrač. Ranitović takođe dobar brejk, desna noga. Sve u svemu imaju sjajnu ekipu, mogu reći. A sada vreme za vreme imao kolegu Nikolu Majkl Radosavljevića. U subotu jutro hladno. U toku dana na oblačenje, ponegde sa kišom i manjim padom temperature. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od 6 stepeni, maksimalna dnevna do 20. Toliko u vremenskoj prognozi za subotu. Na kraju da pogledamo još jedan puta vesti koje su obeležile dan za nama. U Kučevu se privodi kraju građevinska sezona. 17,5 miliona ljudi godišnje umre u svetu od bolesti srca i krvnih sudova. Šumovi mora u Petrovačkom muzeju. Fudbaleri Slogi iz Petrovca na vrućem terenu u Priboju. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Vesti informativnog programa Radio Televizije Braničevo. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.